I gde ste ljudi? Evo nas opet u Random TV kanalu. Danas igramo Hunger Games na Mineplexu. Nadam se da će ova epizoda biti mnogo bolja. Kao što vidite imamo ženski skin. I počinjemo za 3, idemo 6, 5, 4, 3. I krenuli smo, kako dobra mapa, idemo odmah vamo. Idemo pomalo laga. Evo ga, prvi chest. Drugi chest. Lale, dakle dijamantska ovo, majko. Kakvu sreću je imao lik. Moram promijeniti teksturu. Beži to malo brže. Kad imam ovako premium, jao. Čekaj, stani tu. To ovo mi treba, aj sad. Evo ga, ajmo sad, idemo. Evo ga. Evo ga chest, ajde! Molim ti nešto dobro. To! Kako me sere sad, nadam se da će ovo biti dobra epizoda, ljudi. A, ne mogu da odvatim. Ludo, vrate, ludo. Lag. Mnogo veliki lag. Glupa, nema ništa korisno. Evo ga lik. Lala, beži, ima mač, beži. Beži, kako me vata tako, beži, kako laga. Beži, ne tamo, jao. Beži. Gotovo je, ljudi, umrli smo. Opet epizoda, bar je trajala duže, jao. Nema veze. To je bilo sve u današnjoj epizodi. Opet mi je žao što epizoda nije bila mnogo duža, ali je bila duža od prethodne. I tako, vidimo se u sljedećoj epizode Minecraft Survival Gamesa. Ćao!